Tariki 24 mweri-inĩ jwa Mugwanja mwaka-inĩ jwa 2023 nĩ ngũkũgwata ũgeni kĩrĩ nteto cietu cia Thaa Mugwanja mbita MAUREEN KINYA. Mutino jwa mwanki nĩ jutigĩte nja ĩmwe gĩtaraga thara nene nyuma ya nyomba yao kuya na kuthira burunja izi nandi nĩ kuromba ũteithio kuma kĩrĩ antu bawendi bubwega nikenda no bona gantu ga kuria. Kagitene kau na bwa kariba antu reu nĩ bamenerete thirikari ya kaunti nĩ untu bwa kwaga ngari ya kuoria mwanki ntereu jujuni mutino jwa ĩrĩ kumira ntereu nyuma ya jonge kwithia nyomba mukiria ntuko inka indhiru. Tora yeto URETERI oni ndeja ndethira mwanki jugwatete aja jugwa kiremi ndeja ini ndakinya ndo mbere ndeja ndekweja ndageria gutega mwanki ndona nyomba ni ire na mwanki umunene twageria gutura ruji rwarema twauga mbua ntubeja baba ingi no tekyo turatethia ndaberunga ninkuigua mbu URETERI nja ntekumeimbie na mbu nenge kuria makinya yenda ona toitiritie marigona na ndabe itomukai ati nyomba ko ya na nje kwa itomukai ino makenda bara sokeri bugeta kairi ucokitwe tukone na ndi ndagira kwa ureri arite kumbika ndekane ngiende thia nja ntubojurite nyomba ndabe bate marigo ja begeraga no tukonoke nombi nyomba ya yonde ona ngucia muthaka na kora gutangugino tigintu kirono ku ndene nyomba eze ni ura nkuromba aki ndiromba kaende mama county wetu ngabana atuswira simamoto ira ciaguri cia athire kana tugure nyinjeru imwe nya ekwa gatembe aja kinyera komba gusabiria gagwitia kiberecia kinya kwena mandejo ntweke kwitha na ije ukari gatembe aja kwa ndisi irindi ugiange gatutethire kinya no ngu wake na nde kwa uba otwe itokwenda twena simamoto akwe aja tutethagwe no tutona mwanki taju tutekomba kuoria na ndoji twakinya twageria kuoria mwanki jwarema na tugwita buma simamota kulingana na watu ya kara kulingana na boibo bago responded bo gaira lakini kulingana na kuraja ekuma twatega tuona tema kosa jao lakini twatega tuona baduka ja kudurwa no itukureterwa no akwe masimamota iji no itukurwa masimamota ni guri nyingi lakini itukuwaga isi ai kudo iguri nyingi no na ite batu tututetheka rutere muno ira centru aja sentiment tututetheka na masimamota no ntuba kwithurwa utira akwe nkubu atukwizite gokwa no tigintu turomba gokwa na njeje na twana tunini na kana kamieri na kangi kamiaka iri kwa itukuromba utethio mama county kabati neje atutethio ora tumba gwakira mtuju urairo inyomba no nyomba ingi ati na kurara na teka bena uwezo iasura na ne anani nendi parambiritie nja kwa winkuromba utethio ninya butwera utethia na baba onto na batiko batesuburia batikinya nguo kinya uyu Mr. Mwiti na kugaga urona kagukana muretere kinya ciakwa no ekire nyinda yakaoga na mirigi murungu abutharime bwinde ito na bongere mwana urambiritie njarua juice na twana twiri utikie na kia urati gwakyo nyombe kwa yonde inande arambairia maisha jawe kwa unatetheke na thirikari nekeri nyombo tegera na nya nkugete bunge na bukinya ki antu bantura baendi bubwega nkuwa kinyore thore na kagukawe please tunageri nya kubutegera mwana oju amunenkere kinya kasuburia kinya kagukange kinya kaguka mwana oju na itu tega tukona thai na yo nga tuchumire tukonora bakombenya no antu akurara ntu bagunya nyomba yonde chiere chionde. Na kuntuko inka inyuma ya Rais Ruto kwethirwa akiruguria na murandi jwa roje rwa kurima na kinyako jwa thurira kigena ntere cha bore na nde MC wa ntere Jacob Mwirigine kitegekaro kia muingi nekenda kubangira murandi jojo ni are arombete gukathithwa ugaruruku kinya bore kumono kiri utongeria kana kinya wakibwa murandi jo irenjira ya kubeberia na kinya kuthirania na waki bwa kurikirira kwa ngugiu na moro tuyo kuthiria thine ya Nteto imwe kibidi cia MC wa Nteto ije ko mwiri na ikitekaro na memba ba murandi yoro yo kiruota project kiri ushura Nteto buru wajibwa Weru batu tucokia nkatho muno no twitureta gwa mbeca cia ruji roburi magana 5,000 cia gwa kashimba lakini tukenete muno ni MC wetu mwirigi no tubakwijare ndona wetu atwakira chimba alafu tukaigua antu baruji na babo shamani bari twira turite 5,000
antu atwikia tubeca tu bo cukuru na nda tukenete mono no ngiri 5 igatutethia twikie tumwe cukuru inge tugure nacio tupempe no tugweta tutirigai gutiriga kinya kura no twotije gutiriga kura guku na ndi muntu ntumburi agakinyero iruji uti nange kinya chunkwa riumba kuma rirega no turiaga kinya chunkwa no tubakwaga ruji twakirwo temba cia tukinyira batu tukethira twi sawa sawa no tukaigwa bubwega gitumi no tuthaa ici tutianda kintu gikura karuji getu ikigaga kaisana sana tontu bona ndi roja ruru rugatutethia na twakirwo temba ici igatutethia untu bubunene na ikinya matangizita nazo na ndizeja zakwa batu itukona tukethwa twi sawa sawa tukomba kuirimira batu tuti antu atao turi antu arimi antu bendete kuitethia mwiri kiriboko ni wajibu Weru kiri amema bao ni kenda bakaguneka buru aruo kuma aria rugirwa fandi thirikari antu bairi ubatomba kunywa ruji na njira njega nontu nio mbeca ciathiririre project itomba kubekira ruji na recently trombete kubatethia na mibaibo kenda bomba kuinjira ruji rwao bomba kunywa ruji soonest possible na ijo twatinda kurikania na tukuona challenge imwe rere nene ni distribution chambers na tugwitikaniria twinde kwa kauli moja twakire bakiro chamber gukurukira ward projects na bombe kunywa ruji na mpwe ende project ikabaria maguri ya gwaka chambers nontu eu ni othe bone of contention tutiomba kubakira chambers bachoka project yeta na mbere kubale ya mbecha kuluki na bunge twetikaniria nontu itukwaraniria na thirikari ya ngavana wetu kawira Mwangasa twina matangi ya tu propose te gwakirwa na inyacho tutetherwe twakirwe kenda yomba gutetheria distribution ya ruji ruru kuma twathiria distribution ya ruji ruru antu bete twi consolidate kaire tugachwe project ingi iri egatethia ntumburi no ntukimukira gitusumbulite na kinogetia antu bantumburi ikwaga ruji na ibwene nture ntumburi itura ya thina no ntujana ni miaka 5 itona reliable info kura mbura iri ithatu ukara kwa antu bantumburi batena maketha nkiripotera Weru weekend kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Kirikuria mwana ndagitari ni akwariria murimo jwa njira ya mauma gukiritwana na kinya buria muciari omba kumenya mwana wawe ari na thina iji. Natwaririe mantu ja murimo jwitawa urinary tract infection kana UTI na murimo jwitawa urinary tract infection imurimo jwa maumau antu babengi bathogana ya murimo jwa urinary tract infection. It is a sexually transmitted infection na tiuma nto ja ja kariu murimo jwa urinary tract infection tukaja contaminate biorone tukaja contaminate njirene chia private parts kana urethra inaotomba kugwata infection ya maumau na muno gukaja kutha kwi murimo jukarite juingi imono ni infection ya maumau na taomba kumenya mwana ukwe na murimo jwa maumau kana ju tuweta urinary tract infection kona mwana kuno karakiuma anga haraka mwana utasiuma gaira kwambiria guciumaira kana mwana mbere atakuumaga mamoja moja umire akarakiuga kiu gitithiraga akara mwana ukwa karena thina ya kugwata fevers na gwatega kimantu jajangi jonde utithina enio ategwa matu utithina ategwa mimero utithina kingi mwana ukwa karati kurea tingi akaraitaika tingi okigwa mwana uku ena thina yo karakiuga na mwana kichwa akiuga na kuigwa nthiurura iyo chionde signs cha kwethwa twina murimo jwa maumau nambugire mutegeri uju baiji bone tora cases chia kidney failure chingite
mtu atirara antu kwemwa ukira runene wina murimo jota wa kidney failure no infection cha maumo ikaregi tariraja chakaregi tariraja itemenyekene ikauma ke mbete igaitia mwanka ki gintu gitawa kidney ikamira kuthugia gichungi gia kidney na mwana oku ugakinya mwokethera na mbiria kugia thina ya kidney kundi ngenda kwira mutegeri okwa ujo keja kutha mwana oku ena dalili imwe yunda kwirira mwiki sibitari etathirwe kithimi kia maumau na kingi nakio mono twana twatwari itu tukaratu igwatawa ni infection ya maumau nonto bakwithirwa anatomy ya mtu onde mtu muka kana alidi kana kaka girls kintu kia mbere anatomy ya ora yumbi ukethira nandi iri exposed kana i open mono na nine ja contaminated no kona baigia infection in maumau. Number 2, the days urethira yao into 4 cm na 4 cm igantuga kuye mono ukona na ni bacteria kuma aja kujamwa aja ni moja kumerera aja ni blood eri 4 cm infection ni cover can distance can intini mono. Now unlike urethra ya men around 20 cm 20 cm ukalamu ijire 20 cm no kethera urethra emani ekeja 20 cm bacteria ikinya kuma aje cover distance ije mwankaja ni kwirire kategate aja na rikionaga ladies mono by present na infection ya maumao nkoroki ya men bonge na bu twana twa boys na tu wethera kana kaumaga ndanteira cia muthia imwe chigara ara gatigati ka kiongo kia kanyamu kao na gikonde kira kieguru bacteria gaciaranira au na ndi iro twira ana batu boys bakura ibathinoranwe ukathinorania kanyamu ure kawe wakasana ako mwanka kiongo gikauma ome nigukathambia tujitomurutira twina chumbi then ngozire gaichokaniria kairi na kiu na kio tumanga na batu boys no bakara baigwata infection ya maumao kana oketha tumbo isto gina utokara inyanjara china ugoto igato igwata kanyamu akara tukika yanjara ndene twakara twikagwata itwi contaminate bungi na bu ana betu baba de ukara bayunya ruje kwa wingi ni ontobo ai aura moja ku jemo acidic wendo twita pH potential of hydrogen kana power of hydrogen na bukarikana ria twathoma skuru twathoma pH 1 to 14 kuma 0 to 7 kuma 7 to 1 i acidic na kuma 7 gweta 14 i alkaline kana bukawa basic. Now aura je mo acidic no we environment ithongia bacteria gukurira au na ndo kara winyunya roje kwa wingi moja ku chauma kwa acidic jaka alkaline ko pH ya moja ku aurenyi below 7 no we environment we ithongia bacteria gukuriro ko aura tukunywa roje ro ruinge no moja to jakwa less acidic ko itonywe roje para bangi batendete roje na na betu to bene karinji kunywa roje na ura bakukara banyunya roje kana ura mto kara nyunya roje no wo kara kiumanga ora ukara kiumanga no environment ye kwithongi ya bacteria itakurire au ende ora na go kara una momo gitarira aja ka weke momo gitarira aja no wo candidate kwa jo infection ya maumau ko nyanto banene wakarote kumanga no we environment ithongie ku okaroke ajagwa infection ya urinary tract infection. Na mbere na kurumira Nteto chetu inchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na Nteto nkuruki.
Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua, burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TV, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa wauzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorinchake Street, Meru Town. Turingeredi mungu kurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda badrikari na kinya kambunira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ne ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Ngechokera na Nteto Nkuruki mubunge wa Kimilili Didmas Barasa na iketerwa ria mbunge rwa kwendekithio garuruku kiri rwangiro gaibwa mbecha uria baritaga ngugi. Barasa arenda rwangiro ruritage ngugi na mathani untungugi ao ni nkai na bethairo bakiga mbecha rimwe mwaka untubure aboti kwenda bethiro bari ngugine kagita konde. This bill is about amending the CRA Act so that the Commission on Revenue Allocation can be operating on part-time basis. Honorable Chair, I will invite you to Article 216 of our Constitution, which is very clear and explicit, Honorable Chair. It's just plain English. Article 216 says the principal role of the Commission on Revenue Allocation is to recommend the basis for equitable sharing of revenue collected nationally between national government, the county government, and amongst the county governments. It says it recommends, not that it decides. Of course, the ultimate decision lies with the Senate. Honorable Chair, this role of recommending the formula for sharing revenue is not just expressly played by the Commission on Revenue Allocation alone. We have IBEG that is equally in the Constitution. They also play a role in coming up with a formula that they will use to share revenue. We also have the Senate of the Republic of Kenya that also plays a role in how the revenue is shared and finally approved. We also have the Intergovernmental Technical Committee that also mediates between the national government and the Council of Governors insofar as deciding how this shareable revenue are shared, Honorable Chair. Having said so, Honorable Chair, the question that begs is this: do you need to sit from the office from Monday to Friday, from January to December, to decide or to recommend on a formula that will be used to share revenue? While noting that sharing revenue in the Republic of Kenya happens once every year. So the answer is no. I want to remind you, Honorable Chair,
that if you look at the role of Commission on Revenue Allocations on their website, they have allocated themselves very many other roles which are not important, including supervising how this money is absorbed. That's not their role. So in deciding whether CRA needs to sit from Monday to Friday and January to December, we should be guided by the role that the Constitution of the Republic of Kenya has given CRA. When this new constitution was enacted, Honorable Chair, and I want to bring it to you that, for example, the Commission on Salaries and the Remuneration Commission, SRC, that was then chaired by Sarah Serem, it was on part-time basis. There were no structures, there was nothing. They set up structures and they were operating on part-time basis. We are living in a country where we are faced with a high cost of living, where the government is trying to employ austerity measures so that we have more money available to build roads in this country, so that we have more money available to pay fees for the children of this country, so that we have more money available to ensure that nobody will miss the very basic services when he or she visits a health facility. Honorable Chair, I want to persuade this committee that we assist the Republic of Kenya by ensuring that the Commission on Revenue Allocation doesn't waste public resources sitting, operating on a full-time basis from Monday to Friday, from January to December. Cooperative ya arimi bambokando wodini ya Bogeta West batongeretwe ni mukaririgiti wao kana tamburugo ne bathithite muchemanio kenda kwariria urimi bo na gochwa ntaira ya kuongera mbecha miukone yao ne baririte imwe cha thina irethiritwe gitonyerera urimi na biashara eje iri amwe na wamba na mabruka baria bakubainyiria biashara neje na ndi wirigiro bone kire thirikari gutonyerera na kubonokia mutugikarega twecho na ndiku ni arimi bakimera kia avocado kuma mirige ne Bogeta West batongeretwe ni mukaririgiti wao kana tamburugu bejete amwe kwariria witi na mbere bakimera giki mono kire kuthithia value addition gutigira murimi na kuguneka kumane no urimi bo araba kiaria baugite thinira bokurukira mono ni wamba bwantunda ciao ciri mundene bakiuga kaingi kinya bathingatiria kirito bia bodisi bati onaga wako bathingatiria ndĩrona macoya yate moja marigu matunda yatandĩkwa nthigũrũ au ĩtaũkĩria macoya jau ikwĩna mavokando nthigũrũ au iu challenge ĩrĩa tũkũrũkĩte na andũ ũmwe ũrĩa waigi mavokando ja about 4,000 chakunĩkĩri nthigũrũ au chonto tugakarania ana barare mu bakuia no betu matunda jara tukuiwa no jetu tugakarania tomba u control wamba bobu chonto itonete kinya majanja kiwa te avocado aki majani ja kuiwa chageta ja kenderwo private processors kwa hiyo ikubuite kuma na mibango mirku ya go protect muremi against mawamba jara jejete na turie nabo baraba nenkeri inya ya utukaria twabakinyeria manto jara bakaja thingata mwanka muthia because kwewa umbi is not enough ukaewa umbi no ntubura bukathingatwa mwanka bwakinya muthia kingine baugite brokers bakimera eke ne bethirite bakibanyamaria nene bakiuga kaingi bejaga bakairia murimi bakagura matunda jao na mbeca inku bejire baratwira mavokando jate na ngugi baraba ingi bara convinced barorura miti yao yonthe lakini oni indomiririe na ndirakara na miti ekwete tui na ndirendia mavokando jakwa mwanka mweri okenda ni ndombere kuona mbeca nyingi gukurukira au ukarash ni nkwira members balimba mavokando bakarash kana bakogia kuita matunda mbere rira jatikinyetie nonto bara baingi bareja bagatuconvince bakauga mavokando jatina thoko muthiene arimi bane baugite kimera iki kire na moguni nkabo kirenduki cionthe bakiromba baingi barimi gutonyera urimi bobo mbukando egate in employment nionto youth bagatumika monongo gineji jabau bagwitwa pickers watumika ba transporters na watumika kinya bau barakora
niontu muvokando titamiti ingi tulimaga ire itagia inye nyingi mono muntu urakura ni akareo au na arime muvokando ati gutumira inye nyingi niontu atui bakejaku atita guketha takawa kana tamajani randu bomoromba mulimi wa avocado dai nete ongere matunda nontu kimera kina igitare last for almost 30 years kuma na ndigitene kavari kuma Bogeta West gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera Nteto cia Weru wikendi rekwa ritwa ni Mutugi Kare. Hau nio twakinyira mutheaji wa Nteto chetu ngakwenderera ntuku injega itana mbere na gukenera mibango ndeni ya Weru TV. Beta MAUREEN Kinya.